Vous capable monter sur le canal YouTube là pour capable présenter une vidéo et comment on capable apprendre à parler portugais dans un petit bout de temps. Bienvenue. Bem-vindo. Bem-vindo. Vocabulaire créole. Português. Étudier. Estudar. Estudar. Penser. Pensar. Pensar. Salle de classe. Sala de aula. Sala de aula. Élève. Aluno. Aluno. Chita. Sentar. Sentar. Chaise. Cadeira. Cadeira. Parler. Falar. Falar. Bouche. Boca. Boca. Tête. Cabeça. Cabeça. Infirmier. Enfermeira. Enfermeira. Docteur. Doutor. Doutor. Patient. Paciente. Paciente. L'hôpital. Hospital. Hospital. Timoun. Criança. Criança. Tout monde. Todo mundo. Todo mundo. Entrer. Entrar. Entrar. Apprendre. Aprender. Aprender. Bonne chance. Boa sorte. Boa sorte. Acheter. Comprar. Comprar. Vendre. Vender. Vender. Marcher. Caminhar. Caminhar. Garder. Olhar. Olhar. Bienvenue. Bem-vindo. Bem-vindo. River. Chegar. Chegar. À droite. Direita. Direita. À gauche. Esquerda. Esquerda. En l'air. Em cima. Em cima. En bas. Embaixo. Embaixo. À terre. No chão. No chão. Ici. Aqui. Aqui. L'autre bord. Lá. Lá. Frère. Irmão. Irmão. C'est. Irmã. Irmã. Papam. Meu pai. Meu pai. Maman. Minha mãe. Minha mãe. À bientôt. Até mais. Até mais. Vidéo qui gagne pour venir à baser sur verbio. On va montrer que j'ai capable de conjuguer verbio dans le temps passé, dans le temps présent et dans le temps futur. Nous sommes capable de like vidéo, ou capable abonner sur la chaîne là, ou capable partager avec des amis pour capable apprendre.